kembali lagi bersama Sangala TV ya, pagi ini dari Tok kalau siswa ya. Sangala TV akan menyiarkan secara langsung upacara pemakaman atau Romo Solo dari almarhumah Elizabeth. Hari ini adalah hari penerimaan tamu. Oke, kita langsung saja. Sudah banyak tamu berdatangan. Rupanya sudah ada tamu di pondok penerimaan tamu atau Lantang Karangkuan. Kalau borosnya gimana semua Pak? Ano dito ada isang mela. Yang mana saya nasi pasang-pasang siwa tu ya siwa tu si. Yang lebih dua mungkin na patanan itu memang kosok kita nu na padilarang kamping mo. Kita amin ang lala kita samping mo deh. Tabi orang-orang dikasih manria makarenta Nariate karang pomboyo nasararan kay sungan tomataka marasangki ungka masih iti sakki di pamatanak sikiran wailas sutung kasangan na di koden na seupa tapo pamuntu tang tipek kita pabayak tang tilas siki tontong si tuntun tua radan sitan di paraya tontong bang si pokwa untuan ranu si potane tema toto si porandanan manda si benteng tang tiek ba di padolo di paundi di popentang atangau norong kumo kita torotolino mairi mentau mata makalima na kami tomak raputan lang tomak kapunan nao kiko makamba manikatang palambiran ki manak marapuan ni manikatang mau purangki tomasindu kita inawan tato kalua kita pak tingang tang kita melompasi pati poto borongna kita melompasi kalau kadawangna temai katang palambiran katang mau purang na tabi lata patanan rampak talingan wanta lata palidan maya suri pakaran minta laki toding marorong itu jona tanda butun taya motu si nenek na Andri sampai bayi sarapun mempatulah ko jin sola adik na waktu mempatulah ko ampona lalu lako ki alam si tanung lantang na jin sola adik na keluarga dari Anthony Lobe mempatulah ko mama jin sola mintu masuno lalu laki alang si sola lantang na mama jin nenek Andre katangkan mempatulah ko keluarga batu mempatulah ko nenek Obe
lalu lako talu saya lakukan keluarga nenek Anthony Petarian Rode mempatu lako makji solama simu lulako 10 talu salah ke 20 keluarga almarhum Nek Jenny Kalosi mempatu lako si nenek Preya lulako talu salah konan nenek Jesslyn Katangka mempatu lako nenek Restu lulako talu salah ko anan keluarga almarhum nenek Ika Katangka mempatu lako nenek Preya lulako talu salah ko anan Pak Lendu lamai kambisa mempatu lako mama Jane solamintu sunukna lulako lantang na mama na Jane Pak Lendu sampai mai kambisa mempatu lako mama Jane solamintu masyuno lulako lantang na keluarga nenek Jane Natalia Pasapan Jomai Manado mempatu lako mama Jane lulako 10 tahun salako 20 Penny Palondongan Balikpapan mempatu lako mama Preya lulako talu salako anan Nita Jomai Timika Papua mempatu lako nenek Preya lulako talu salako anan Sitaruna Papa Samantha Makale mempatu lako papa anak Onel lulako lantang na papa anak Onel Papa Elo Pasar Baru mempatu lako papa Onel lulako lantang na papa anak Onel Papa Nora Lamairan Kelabi mempatu lako papa Onel lulako inana si papa anak Onel Salmi Jomai Papua mempatu lako papa Onel lulako lantang na papa anak Onel Oma Peli Makassar mempatu lako papa Onel lulako lantang na papa anak Onel Nenek Lia Palopo mempatu lako papa Onel lulako lantang na papa anak Onel sia nenek Patras Pindrang mempatu lako papa Onel lulako lantang na papa anak Onel Maya matoki nabi dia batang dikayukan di dia tolong kompatanta kirim ni tamar rogan tamat talinga dua tatara pokong di pandung pa uliat tapa kalolo tapa sekitaran nambai lagi tua tabe tabu gayulan musuling karara tata kokaran kalulen depa kabulo bulawanta tatutu lako inan mangka disakti masih sama. Masih yang sama dari kemarin. Masih sama dengan kemarin. Mobilin saling. Si Taruna rombongan Natama di Mumbai. Rombongan Natama dia menunggu pulang Paris Alore lama pintu bau. Bapak dia Makassar. Nenek dia Jomai Maros. Senik Tato Indeswaya Nek Sapan Buntu Karambor keluarga Nek Depi Swaya Mama Anto Gantaran Mama Alia Buntu Karando
Mama Ririn Ambon, Mama Nober Lira, Pengpanu Gantaran, keluarga Nenek Freddy Gantaran, Nenek Jaya Gantaran, Nenek Litsa Gantaran, Nenek Naya Gantaran, Nenek Jaya Gantaran, Nenek Dewi Tembamba, keluarga almarhum Pong Palungan Buntunaran, Bapak Jinti Gantaran, Pendeta Alpius Suaya, Nek Kepin Pasang, Nek Adi Suaya, Pak Japri Samarinda, Pak Joni Makassar, Pak Nesia Samarinda, Pak Evelyn Samarinda, Mak Pilda Bontang, Pak Pius Suaya, Pak Panu Gantaran, Nek Sipa Suaya, Papa Ardi Sorwako, Yuyun Suaya, Upting Rantebao, Pak Kristi Rantebao, Upting Rantebao, Pak Kristi Awak Tiromanda, Sianine Kristi Awak Tiromanda. Rombongan latang lah. La sita apa rombongan mangka disambut keluarga Nenek Lia, Bo Neliatung, keluarga almarhum Nenek Arnold Indesuaya, Oma Janet Diomai Manado, Mama Aprilla Diomai Lobe, Nenek Faro Batu Pak Gista Diomai Lobe, keluarga Nenek Sri Indesuaya, Indo Mari Tongko Kote, Nenek Datu Lobe,
Soyang sumanga kalendu tamate tarampak kamarintinan lipang parayang tatu tun tamate nibak-bak kamarintinan untir lika tomak pakaian lotong uman tapi rupa tomak sandama bolong ungkira laika tuan sungat tuningaran niti may mamaran mata kumway oleh soyang-soyang namo kita tolino angga kemden mentau mata penama bulu podong tapariba tang sungat mentang kia rari tapalan ditambuk tang masay lako tang sangka tuonino lentu migi tamatiada nakatongkona tutun migi tamate sangka ng kamalandunan lino latumbali dahil nanti apari kita ritahu labon no si sanggatu sokan puan di batara sokan dia tailangi unang boran kinaran nausea pak darandang inde nenek tanah basana tanah giu-giu Tudilambi mempatiran sangka na didetik merontokan bisarana Allah katongkona lindo bisanda lindo na mingkara panitampara pak natasik ni paturupan tona ulang rarama kamban tona berendeng ni bukutang sipiada ulang rarama kamban rarama palisuan nang tono kanabikaran ni bukutang renden na bukutang sipiaderan lalu tanda karuanta tiang ladia boy masua saadi ia mewandang sirana yang mewandang mempalawanna tarampung pamanda unturingit nararama kamban umpadingkin tanah saririnna bukutang sipiaderan tumani solatu tumani reteng duksen solatona lambi reteng duksen karampuan takatongkonan takamamaliran tontong di timang gulorono dirande palak ma'au tangkelesoan sampah batin tametondo Membela kami jadi
kami mendapat baru 2 tahun. Anaknya dia, jadi jarang dapat. Kemudian nama di Padang. Selamat pagi juga. Oh, itu hari nak bilang tapi
Mari kami tama. Hindi dong hindi sir, Halo guys. Si Baba, kinabalian na. Nagkalan pa yung Paris.
Lah guys. Boleh guys. Balikpapan menyapa Om P. Oke, bagian di kapal.
Tabi ko lang wala di talaga tanong karampon boyo si man pambaria makaran tanah sampai kalipusan kay sunan tumakan. Marasan isi tamu mali radan ki sudut pakaborok yo nate sak kedi pamatanak sigiran boy lasso. Dio mai tomak raputan lang tomak kapunan nao pakanan lepongan tondok semberan mata kali. Kikuator rumah kambang mani katang parambiran manak marapuan mani katang maupuran kita mempasi inan di inan na kita mempasi pati porong nampasi kalau kadawang. Nagi gua rata pataran rapak tali kaduan talo tapalidan maya sunyi pakarangin tapi kambia santun ni kita di maronrongi inde tanda butunta sangararak tasya pempatuanta. Padol laki sabut Kiko dio may lepongan tondo, dio may pangrapuan, dan tupes siparan makrupa toning rombong, dakot toga di pasiinan na, tapi di sungai panak dakot. Pada roduka dia may tokong samping lako kita, tu rombongan tumangka batasu, kumandang sesio motor nina kan sekitaran paha. Bahaya tu dorong batas sunina nara don pasya tu tadi rombongan iya tu. Iya modu. Puang Paris Allorero. Puang Paris Allorero. Lamai buntu bau. Mempatulah ko mama najing. Lalu lako ki alam. Tori na to. Nenek Dewi Tembambang mempatulah koma majin solamintu masyuno lalu lako sama pelotalo sa lako 20 tori na to. Dokter Sapari Mangopo damay rantepao mempatulah ko papa na onel lalu lako alam tori na to. Nenek Datu Lode Petarian mempatulah ko siya mama Jane solamintu masyuno lulako lantang na mama Jane tori na to. Siya mama Aprila dio may lobe mempatulah ko mama na Jane lulako alang si taru lantang somplotan lu salah ko 20 tori na to. Nenek Pidel sampai may sarapun pak tu dia may lobe mempatulah ko mama na Jane lulako lantang na mama na Jane tori na to. Keluarga almarhum Nenek Arnold Indeswaya mempatulah ko papa na Maljon lulako inan na siya papa na Maljon tori na to. Oma Janet Manado mempatulah ko mama na Jane Palopo lulako lantang na mama Jane Palopo tori na to. Siya Nenek Dean Maros mempatulah ko Nenek Preya lulako lantang na Nenek Preya tori na to. Nenek Tato Suaya mempatulah ko mama Jane solamintu masyuno lula ko lantang na mama Jane tori na to. Mama Nober Domailea mempatulah ko mama na Jane solamintu masyuno lula ko lantang na mama na Jane tori na to. Nenek Jaya Gantaran mempatulah ko Nenek Preya lula ko talo sa to Annan tori na to. Keluarga almarhum Pumpalungan Buntunaran Rampo Maktantian Sulu Lulat Inan Tomaktantian Sulu tori na to. Siya Nenek Naya Gantaran mempatulah ko Nenek Preya lula ko talo sa lapanang tori na to. Nenek Litsa Gantaran mempatulah ko Nenek Preya lula ko talo sa lapanang tori na to. Nenek Jaya Gantaran mempatulah ko mama Jane
Lula ko lantak na mga G. Pagkita rin ako. Keluar ka na ng Brady. Keluar ka ng Brady. Kata, mempato na ko ng Brady. Lula ko talo sa lakan na. Pagkita rin ako. Pumpan kata. Mempato na ko ng Brady. Lula ko talo sa lakan na. Pagkita rin ako. Papa Jin. Pak Jin tiga taran. Mempato na ko ng Brady. Lula ko talo sa lakan na. Pagkita rin ako. Keluar ka ng DP. Keluar ka ng DP. Indesuela. Mempato na ko mama Jin solamente masuro. Lula ko lantang na mama Jin. Todito rin na to. Keluar ka ni Elia. Keluar ka ni Elia. Bo ni Elia tun. Rampo matang kian sur. Lula ko inang to matang kian sur. Todito rin na to. Papa Jin. Papa Jin. Elia tun. Mempato na ko papa anak Onel. Lula ko lantang na papa Onel. Todito rin na to. Si Taruna keluar dari negeri, keluar dari negeri Indonesia. Mempato la kami Messi, lula ko lang tangan sa Messi. Tolito ini na. Nenek paro, waktu Batista, Yumen Lobe. Mempato la ko mama Jane solamente sinukna, lula ko lang tangan na mama Jane. Tolito ini na. Siapa mama Narilin, Ambo. Memrampo matang kian sur. Lula ko inang tumetua. Tolito ina. Indo mari sampai mai tongko waktu lamai kote. Rampo matang kian sur. Lula ko inang matang kian sur. Tolito ina. Bapak dia Makassar. Mempato ko bapak pria. Lula ko aku selapok anak. Tolito ina. Siang nenek Satan, dia mai buntu karando, orang pemakan yang sur, gula kau ingat pemakan yang sur, kau ingat mama angko, dan mereka bukan sur, gula kau tahu saya berapa, dan mama dia, buntu karando, mereka bukan mama orang, gula kau Kaya kami. mama buntu karando. Kudu bagus guys, ada orang yang masuk kelihatan mama, nanti kelihatan mama. Mana mama kelihatan? Kecil. Nah, besar. Yuyun Suaya mempato na ko ni Brea lula ko talo sa lakoan tadi na to upting rantepao mempato na ko ni Brea lula ko talo sa lakoan tadi na to si Taruna Pak Kristi awak Tiromanda mempato na ko ni Brea lula ko talo sa lakoan tadi na to
si nenek Kristi awak ti Romanda mempatula ko nenek Brea lulako talo salako anak tori na sekarang Mama Beni Makassar rampo matang kian suruh lulako inan na tumatang kian suruh tori na jadi kekuasaan si masa ngarap tapak gantianan kaki kan dia santun kita di marorongi palai tandai pangaraka deman di tang marorongan tamata lingga duanta tang masih sebalida ada tabak karangan pasir wanta tarampo bang menjetong konan kadah tapak sekitaran di batu tapak kalolo susidu kata odila palapai di rodan tinting lah kau patah di kaleta ia temai apa taba la binaya temai makrupa patuan si pak kadamelong tomi papatuan mimanin pakitai painan batu mimanin papandangni bas si mataran baya matakilamik dia patah di kaleta tabik tabuka yulang musulin kararata tatu tunggako inan mangka di sabu batu mangka di pokada. Si taruna matite babangan katumangiran larabuko tinatama may itak sola alina daya may puntao nenek Marcel yung may batu papa si nenek Ricardo Bencaro si nenek Luis Bencaro papa Mantong Bencaro keluarga nenek Widi Marinding Bencendek keluarga almarhum yang semuanya keluarga Elias Cairo Papa Ardi Sorwako Papa Sandi Sola Adinna Mangkutana Mama Ardi Yomai Sorwako Papa Arain Sorwako Papa Ayeng Sorwako Papa Ame Sorwako Papa Dean Makassar Henrik Sorwako Papa Seril Sorwako Gusti Sorwako Papa Ganna Sorwako Iin Jakarta Reksi Kalimantan Yana sama tahun buku lah apa paling umai
tabe kibainan gori-gori lagalang rokote tarampak kamarintinan siman kipaurong petimba bulawan rokote sangka nah kamadandengan makalima na kikuat tabe kita tolinduk tamate tarampak kamadandengan nangga tutuk tun tamate lubak bama oi mata tibarangal loto demo kulak masero pindan na paliun liun pentirota saleburan pesaileta bunto tumang na inde kamatian tanete di palungso na inde ka tuan sunga padi buah-buah rika di patung batel mirika radia padi tona indan riki telino tona timbayo-bayo nakuan ini mangan nasangka todolo lintinan panikuan kita tahu lantelino mairi mentau mata talang turanan napuang matua au belak-belaran namangguran nanauraki baiti natalontong kenta manuk nato dala pandek kenta rondong tulang didi tasaungan barang di langit antalamak kukuat rokoan na bangun diung mai na kombong sirun na dari tampar apakna pakolampak tamo kita torotolina makalima na laku kita to sampai tayanan to bisa paranwanan angga tomak ranuan lulangan tomak tayan daumay tumpe tayan ni aluk na buang Yesu Bandung hadir Om. Oke. ma indo aluk kasaranian kumwa kita saile sulei kita tiro tuarain tama surak manatun na buang matualan luntara makarain na to tumampara kumua kamatean tang labang rasang ka tuan sunga tang la pondok paleluyan nenek dipo nenek pa allo angina todolo dipo tau bunga pakulak mangka di pelendo adang solah hawatung kasanganna tonna tengkai kalo basse kasalena puang matua tonna lenda pasalau mapanda di pamaroson jomai totumam paralakta na tumang pungbulituk setang patong kainawa ungkan beambang baga sola topak pemalian ambang narirung buntu pau nape tanete atu ia bang sia motor tio ton nikah tuan sungai tiranduk ni mambaran mata tapu mana mau tumintu batina adang tontong motasios soi Dios soran tomang muradian nanto dadiundi landa lakotian loto demo lante kulla tobarasa unno laki lalam membelaran dan lagi malum padi kuah pasakin atau tumampatah rapak tuku mombong tah ia mempasitur komian lo masakim pasitaranak komitulak madarinding miram potang titor lentek tang tirumbu kanuku tak mora kada singa tang lade ngamora tulak makairi sangadin nakikuah liu dukamo buntu maliki katong konanta sundun tane tekaboro katium baranta sampah bating tamotondo
Pangan nila, tabi. Siapa ka lang din. Ikutan din pangan siapa ka.
Sabar ako ni. Sabar ako ni. Thank you. How are you? Ini kalau Tader. Tader. Alex.
bukan kita ada yang ini ya. Apa? Cangkir, para baik kami dia rasa. Tadi ada kita minum Labi kama tabi nang lagu turun kupungnya, tabi nang lagu turun kuperengnya, tabi lagu turun tomak perintah, lalu nanti turun kalau butuh menjadi batu pira-pira, tabi lagu turun bapak pendeta, ibu pendeta. Lalu nanti tahun tu kalau aku pun jomel atau kira-kira berapa kali. Tapi aku turun ini atau turun nambe. Baik di kupasaran yang dinding kopi katabe. Kan amo kopi mati. Nanti lagi batas sudah bantun. Ya deh bantunun na papamayan tang apisumin nale. Yate pantulun na keluarga ni Anton, tama pisua. Yate palongko na lalu tama katangka di sana akan dikirang basi. Pada bro. Sampai hari apa itu terakhir bang? Ini sampai hari Sabtu pengukuran. Terus kemarin dulu Samarinda hadir. Nanti di mana ini di Suaya di Tokpalosi sana. Kopi. Ya, sunde yung. Alami tama mali. Ane, di ba ne?
Dia dah isi. Dapat. Abang. Belum dia loh. Dia tak ada. Iya. Mana naik? Hiro di Sangga. Jangan panas, jangan. Hiro re. Wah. Hiro ka. Ah, Oke. ay mahongi. Siap kopi mo yo. Ayo, ayo. Kasi may tugay na kami ba. Kurang ano mira. Kurang asap. Susah banget nih. Tabi kalau malah di tanah dia tanun karampuan boyo siman pambaria makarang tanah sambit talikusan tay sungan tomataka marasa kisi tamu madira dan kisi dupa kaborok anggan nalipongan tondok semberan mata kali anggan na tamara potalang tomak kapunan nao marasan ki ungka masing-masing dire sakke di pamatanak kum kalak paparaya sigiran wailasu dan nasaupa tap popamuntutang ti peki dan nasaupa tapo bayak tang tilasiki tatandai masalah nasang taisan nang gamairi kumua ada toraya busarungu na pelele tomambera naisan torandan langit sehingga Toraja dikenal sebagai prima donanya pariwisata Sulawesi Selatan. Sekali lagi Toraja prima donanya pariwisata Sulawesi Selatan. Untuk itu di siang hari ini hadir berbagi duka bersama dengan kita rumpun keluarga kita warga masyarakat. Tamu kita dari mancanegara, dari luar Indonesia, Rampo Tumani Sola Totumani. For ladies and gentlemen, for all of tourists, all of visitors who came from foreign countries out of Indonesia, from Ceko, from Netherlands, from Uncle Sam or United States of America, from Toraja government, from all of people of society in this village, from big family of the funeral of Samuel, SPC, from San and Sister and brother of the Ini teman saya dari Prancis. Prancis. Thank you very much for your visit. May God bless us now and forever. Kipa dalam kipa undi kipa tentang tahun Toro magama manikatang palampiran mana marapuan manikatang muburan. Masih lupa inawan takalwa apa enganta. Kita melampasi inan melampasi kalau karawan. Takali natal salah kalau taboni natal salah boni. Segala kekurangan, segala keterbatasan, segala kehilafan. Bila mana ada dari kami rombongan keluarga, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. All of the mistakes in the funeral ceremony, big family, so sorry for those all. Tapi kita bersantuni sangat rata Pak Adrian. Ia moto
Nenek Gris, nenek na Gris dumay kayo. Rampo makagyan sulod. Lula ko inan to makagyan sulod. Kali-kaling na to. Nenek Rika kayo. Rampo makagyan sulod. Lula ko inan to makagyan sulod. Kali-kaling na to. Ita sola adinna damay buntao. Ita sola adinna damay buntao. Mempatula ko si nenek na priya. Lula ko talu sa lako anan. Tadi na to. Nenek Marcel patu papan. Mempatula ko Marcel sola adinna. Lula ko lantangan na Marcel sola adinna. Tadi na to. Papa Amanto kairo. Mempatula ko nenek restu. Lula ko inan na nenek restu. Tadi na to. Keluarga nenek Widi mahinding mengkende mempatula ko nenek priya lula ko talu sala ko anam tadi na to keluarga almarhum Yansen Mande kendenan makale mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to nenek Lias kairo mempatula ko nenek Obe lula ko talu sala ko anam tadi na to Papa Ardi Sorwako mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to keluarga Papa Andri mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to Papa Rai Surako mempatula ko sa nenek priya lula ko talu sala ko anan tadi na to Papa Gana Surako mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sampulon na sala ko 20 tadi na to Papa Ayun Surako mempatula ko mama na Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to Papa Ante Surako mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to Papa Dean Makassar mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to Papa Seri Surako mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 Mama anak Ardi Surako mempatula ko nenek anak priya lula ko talu sala ko 6 tadi na to Henry Kiyoda Surako mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to Gusti Surako mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to Jakarta mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 tadi na to Rexi Kalimantan mempatula ko mama Jane Solamintu Masyuno lula ko sa talu sala ko 20 rombongan di Mexico Makmur ayunan kalau program tolong rombongan di Banda Nederland Rampung Makmur audio 20 Gasir tadi na to rombongan di Amerika tadi na to yo mereka betul bilang di kita lihat Masoran Sangki kang marorongan natamatan gaduan karam pakalolo inde
Sisi kato. Iya tu tangkia sulu batu betul. Lasipak kada kondi. Lasipak kada kondi. Bapak Desti. Rokok teh papagan katumangira rarabuku na tama may. Siya Mama Henry Pekalian. Nenek Mawa Kaluku Randara. Nenek Nenok Daya Mayron Tepao. Nenek Gita Makassar. Keluarga almarhum sampai Suaya. Nenek Seal Yumai Lobe. Soli Yomai Patualu, Pak Yomai Makassar. Mama dia menemukan Pak Yomai Patualu, Bapak Rianti Patualu, Serene Epa Indonesia. Sekarang istimewa Suaya. Kedua kamar Indonesia Patualu. Nanti siapa Patualu. Bapak Rai Kaila Kornama. Bapak Rai Kaila Kornama. Keluarga almarhum Nenek Budi Makassar. Keluarga almarhum Nenek Ali Suaya. Keluarga Nenek Odo Suaya. Bapak Lona Randang Batu. Keluarga almarhum Nenek Anto Tongko. Nenek Gersa Orang Kerabi. Bapak Alice Rembang. Yang mengatakan buku itu pertama dia. Capek guys, capek di sana kemari.
Kan ngotin doang ya. Galinda orang. Jaya Anak bunda. Oke, sambil nanti rombongan berikutnya akan memasuki pondok penerimaan tamu. La sila pakai rombongan yang rombongannya Dr. Andus Hendrik Sila. Dr. Andus Hendrik Sila diomai palopok. Sila pakai rombongan la utama. Yo soyang semangat kali pangparayan tahlil utama tiada nak katongkonan tutut tamate sangka nak kama dandingan. Untiro lindo tamak pakaian lotong usanda manta perupa tomak sanda mabolong tanda tasikna toding minangan nakumua nalambiki mamaran mata nadeteki kak tuan sunat uai mata tati rotok dodamok tasai leret tengduk sensi leleki buntu tumang nakamatean tani detik palung sunat inde kak tuan sunat pako iya mo lampak tak kita tol rotolino dio mai to tumam para rata dio mai to kumombong bulawang tak kumua tae ki la tuo masai la ko tae ki la sangka tuo lino pisan atu la talambi tularan nain denene paporo tamalambi sunah pamasora nasan naria niki te karang pomboyo naloloan niki kai sungan tomataka karampon takatong konanta umpani buntun namali umpasundun tanete kaboro sampah bating tamotondo.
Iya po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Ano? Dia nggak malu tapi kami tuh mau hindi mo kasi bersih mana bang genong kenapa kamu memasak lagi pas hindi langsung saya pomar sa mata ko na kami marah alam mo coba isi kaya pala mambira kahit ito lang ako Mana kapit? Mana pit? Mana pit? Kaya kan lagi si gigi gitu. Ini nak ya saudara-saudaraku. Yo, tadi kapal katangka narampo pende alam letter A. Ini enak iya. Kan pala bang aku memang patam sih. Kan deh. Jadi dan harga iya. Jadi kapan Hello. What's your name? William Raja. Wait.
Mas Ati suci ni PT Turis Simbatana. Iya. Salah itu kamu ini tuh aku nyamin. Salah. Mukha mo din ako leen ni Betty. Yan, nakatanay ito ako leen ni Betty. So, yamin to. Manto.
Kono na baju merah, sini kok dekat sama bilang. Malu-malu. Kayak sini nak. Nama sini iya. Gaya memang tidak bang. Mereka main acara. Salah Burira apa ceng? Burira. Cek. Ya, tolong bisa Nenek relis tumis lila. Tumis selamat. Ya, tolong. Oh, telah. Kamu telah. You lean it to the shoulder. Yes, your hand. And then to the computer. Situasi di upacara pemakaman almarhumah Elizabeth atau neneknya Nenek Tini di Suaya. Oke, kita ke atas rumah dulu. Siapa di atas? Makan kue Toraja. Peturi. Ada orang dibagi. Sedang lagi makan siri. Tadi kita lihat dalam kelompok yuk. Kompom kada sikuru tumbuh kumuku bisa bukan nadimin kami tomak kaputan lang tomak kapuran nao. Iko mbay budak katang palambiran manak marapuan katang mampuran. Na kita maratontong pasi inan ni inan nang pasi kalau kagawangan katang palambiran katang mampuran. Na kita ing marong itu yun tanda putun takong patinaranta. Sitaru dalam panen pataru atau konanta. Nama santo isaku. Dan pesipan pangangkanan jomai kondok sejomai pak rapuan mak rupa toli rombong
tu lakapi sunnah palak dako. Ya betul. Bapak lain kailah. Bapak lain kailah. Tok lambak. Mempatulah ke mama naji. Lalu lalu ki alam. Tadi napa. Bapak lain kailah. Bapak lain kailah. Tok lambak. Mempatulah kona bapak anak onen. Tadi lalu lalu ki alam. Tadi napa. Nenek mawa, si nenek mawa, lo mai kaluku randangan, mempatulah ko papa mawa, lula ko ke inan na papa mawa, tadi na to, keluarga almarhum nenek Anto, keluarga almarhum nenek Anto, sampai mai tongko pak tarunan, mempatulah ko papa anak onen. Mula ko sa talo sa kapabunga pulo. Tadi na. Nenek neno, rante pao. Mempatulah ko mamajingin solamente masin. Lula ko ke lantaran na siya mama najing. Tadi na. Keluarga almarhum nenek sampai. Keluarga almarhum nenek sampai. Hindi suaya. Mempatulah ko nenek Antea. Lula ko lantang na siya nenek Antea. Tadi na to. Nenek Epa, Indeswaya, Rampo mak tangkian suruh. Lula ko inanto mak tangkian suruh. Tadi na to. Justin Rero, Suaya. Mempatulah ko papa nama John. Lula ko lantang na papa naman John. Tadi na to. Keluarga almarhum nenek Budi. Makassar. Rampo matangkian suruh. Lula ko inang to matangkian suruh. Tadi na to. Keluarga almarhum nenek Ani. Suara. Rampo matangkian suruh. Lula ko inang to matangkian suruh. Tadi na to. Keluarga nenek Ore Suara. Rampo matangkian suruh. Lula ko kalisa ko anu. Tadi na to. Dr. Andus Hendrik Sila. Batu Bapak Ji Diomai Palopo. Mempatulah ko mama Ji solamente masin. Lula ko langkang na mama Ji solamente masin. Tadi na to. Nenek Gersal Rantelakdi. Mempatulah ko nenek Messi. Lula ko langkang na nenek Messi. Tadi na to. Mama Jendri Betarian. Mempatulah ko mama Najiri. Lula ko lantang na mama Jin. Tadi na to. Si nenek Gita Makassar. Mempatulah ko mama Najiri. Lula ko lantang na mama Najiri. Tadi na to. Mama nenek Sean. Diomai Lobe. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko inan to mak tangkian suruh. Tadi na to. Keluarga almarhum Nek Risa. Batualu. Mempatulah ko papa Namaljo. Lula ko lantang na papa man Namaljo. Tadi na to. Papa Lona. Randan Batu. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko inan to mak tangkian suruh. Tadi na to. Papa Narianti Batualu. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko inan to metua. Tadi na to. Papa Rice yung may rembon. Rampo metua. Lula ko inan to metua. Tadi na to. Mama Gia yung may nunukan. Batu yung may batuan. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko inan to mak tangkian suruh. Tadi na to. Solli batualu Batu Makassar. Rampo mak tangkian suruh. Lula ko inan to mak tangkian suruh. Tadi na to. Marinus Sepang batualu. Mempatulah ko papa na Maljon. Lula ko lantang na papa na Maljon.
Tori na to. Mamahel di bolang. Mempatulah ko mama na Jane. Lula ko lantang na mama na Jane. Tori na to. Mamahel di bolang. Mempatulah ko na baba na onil. Lula ko lantang na baba na onil. Tori na to. Si taruna na onikala. Yung may makali. Si taruna yang tipalipong na may ragatan. Si taruna Pasenja silang. Si taruna Nene Aska Makassar. Si taruna Bapak Parel daya may awan. Si taruna Yos di may Makassar. Si taruna Ruben Sanda di may Papua. Mintuk na topi rombongan. Mempatunasa lako mama naji. Todi na topi itu. Dari dentiman itu tamatan kita nun tamatan ngaduan tadi gua melong ke rompo mangan iki indah tongkonan kada tapas kitanan di batu tapak karole nambai lagi gua mau tabe tabu kayu nang musulen kararata tatu tun lako inan mangkali saku naya tu kita narampo betua batu tutun mak tangkian suru ia tu nasi patui pak rapuan labis ituran dia betu papa deski kita le betua tangkian suru si Pak Kado pembeli Bapak Deski. Ya, oke guys, ya. Sudah rombongannya akan masuk di pondok Pena Mantap perempuan. Ya, kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih semua. Oke, sampai jumpa ya. Oke, istirahat dulu sebentar, minum kopi.